Buzz Bali Wiki Podcast. Om Swastiastu, rahajeng semeng semeton basa Bali Wiki sinamian ring genah suang-suang. Rahajeng matemu ring podcast episode pertama ring basa Bali Wiki. Titiang gosarya jagi nyarangin semeton nyabran rahina anggara berespati lan sanes cara. Siraoning benyang pungkuran podcast puniki presida kawedar nyabran rahina. Sakewanten mangkin kang yang demun 1 minggu ping 3. Yang semeton basa Bali Wiki seneng ring podcast puniki titiang garji tepisan. Rarisang semeton share podcast puniki tur sampunang lali subscribe ring YouTube basa Bali Wiki. Podcast puniki dados angin bahan ajar nggih ring sekolah tur dados taler pirengang ritat kala masandekan. Podcast basa Bali Wiki puniki inggih punika program reguler pinih anyar saking basa Bali Wiki. Katur ing semeton sareng sami sane meled ngemilatin budaya, basa lan sastra Bali. Ring rahina anggara wenten bebaosan inde sejarah Bali. Mangda idadane beli embok peka dadong alit-alite sinamian nggih. Enten sab ring sejarah Bali. Sejarah Bali puniki dawa pisan. Make alit-alite mangkin saya sab ring sejarah Bali. Mangda sami uning nggih, mangda sami nenten lali. Sampun kenten ring rahina Bresepati titiang ring basa Bali Wiki paca ngawadar indi satwa Bali. Yogya klasik kalih modern kenten. Wenten satwa Bali ne klasik, wenten sane modern. Makeh pangripta satwa Bali mangkin ring zaman modern puniki sane terus ngawadar satwa-satwa anyar sane ngenenin indi pengurip para janane sarahina-rahina. Tur menawi presida kangen sesuluh ring pemargin keuripan idadanen song-soang. Sampun kenten ring rahina sanes cara wenten bebaosan indi virtual library ring basa Bali Wiki. Niki pinake informasi majeng ring semeton sareng sami basa Bali Wiki puniki titiang sareng sami ring basa Bali Wiki meduwe perpustakaan virtual utawi virtual library. Dulu semeton sami simpang ring virtual library titiang ring link ring kolom deskripsi ring podcast puniki nggih. Virtual library puniki medaging akeh pisan topi ini kebudayaan Bali. Wenten sane lawas, wenten sane modern kenten. Wenten makudang-kudang raritan ring virtual library puniki. Sane metu ring 3 basa nggih, luaripun basa Bali Indonesia miwah basa Inggris. Informasinya niki taler presida kadadosang bahan ajar ring sekolah-sekolah utawi universitas. Langsung manten semeton basa Bali Wiki ngiring mangkin ngawit episode pertama podcast basa Bali Wiki ring rahina mangkin anggar umanis wayang 9 Juni 2020. Sinampuraya niki uploadne sada kaset nggih. Buzz Bali Wiki Podcast. Semeton basa Bali Wiki minab akeh sanes sampun uning ini kawentenan Singa Mandawa. Niki murde podcast mangkin indik Singa Mandawa. Sira sanes sampun uning ring Singa Mandawa. Minab akeh taler sanes durung uning indik Singa Mandawa nggih. Singa Mandawa punika wantah kerajaan utawi kedatuan sane kekarsayang oleh Dalem Kesari Warmadewa. Utawi Dalem Selonding. Yang idadane melelungan ring pradesa tenganan pegeringsingan jadi ke pacang kecinga gamelan selonding. Gamelan selonding puniki wantah gamelan sana pinih tua utawi pinih lawas ring Bali. Nika manut ring sejarah Bali.
Napi mawinan ide dalam Kesari Warma Dewa mapesengan taler dalam selonding. Duaning ide malabuh ring Bali. Kasarengin antuk para warga Pande. Manut sejarah puniki taler manut ring babad-babad sana makih pisan ring museum. Yaning sematan bahasa Bali wiki ten presida rauh ring museum utawi ten presida ngwacan babad-babad punika durusang pirengang manten podcast bahasa Bali wiki nyabran rahina anggara. Sampun kenten para wargi Pandi puniki wonten sane ngubu istilah nggih, ngubu ring renon. Sampun kenten wonten sane makarya karang pomahan ring pejeng utawi ring rika wastana demun luwa gajah nggih, makin dados gua gajah. Sampun kenten wonten wargi Pandi sane ngungsi ring Tamblingan. Nah pinihuntat wenten taler wargi Pande sane ngiring ide dalam Kesari Warma Dewa ring Tohlangkir atau ring Besakih mungkin. Nah wargi Pande sane ngiring ide ring Besakih puniki nika sampun sane ngaryanang gamelan selonding. Nika mawenang gamelan selonding puniki unik nggih. Tapi nah kebudaya Bali sane patut pisan kalestarian, patut pisan kauningin sareng ide danene sareng sami. Niki manut prasasti Blanjong duk warse Domas Sasur Sake. Asira tenuning ki Domas Sasur Sake 835 Saka nggih utawi warse 913 Masehi. Genah prasasti puniki ring Blanjong ring Pradesa Sanur. Nggih wewengkon Klod niki. Sanur Klod nika wonten prasasti merupa pilar sane ageng, pilar batu paras. Salinane mungkin wonten ring BPCB Bali, ring Gianyar, ring Museum Gedong Arce punika wonten salinannya nih. Niki prasasti puniki metu ring tigang basa. Basa naka pertama ke basa Sanskerta, hurufnya Dewa Negari. Sampun kenten wonten basa Jawi kuno utawi basa Kawi, wonten basa Bali kuno wonten. Niki trilingual sampun. Niki pinah ke bukti indike para wargi Bali ini sana dumun sampun ngelar pacentokan kadura negara enten. Niki buktine wonten prasasti puniki metu ring tigang basa nggih. Sampun ngenten wonten kebaos ring prasasti sanes tiosan utawi catatan sejarah sanes tiosan wonten kocap pelabuhan kekalih ring Bali. Mungkin kan idadane uning wonten pelabuhan benua, pun kenten Cilukan Bawang, wonten Gilimanuk, wonten Padang Bayeng nggih. Nah dumun wonten pelabuhan kekalih sane ageng niki. Ring bebidangan Blanjong, nggih, bebidangan Blanjong nika mawinan wastane Blanjong, kenten Blanjong nika mawit saking belahan jung, nika belahan perahu. Nah nika bukti Malesiki wonten akulturasi puniki kebudayaan pertanian lan kebudayaan perikanan irike. Wonten taler kebudayaan Gongberi ring wewengkon irike. Ring renon taler wonten tari baris nggih, igel-igelan baris. Sane merupa sekadi anak Cina nika. Sameganten pelabuhan sane kaping kalih wonten ring Kubu Tambahan. Menawi ning sematan basa Bali iki simpang ring Kubu Tambahan irika wonten pelabuhan kuno. Nyantos kangin niki nyantos ring Pondok Batu irika wonten pelabuhan kuno dumun. Daweg zaman ide Dang Yang Nirarto utawi Dang Yang Dwi Cendra Rawuh ring Bali ide nyebrang ke Lombok ngawit saking Pondok Batu puniki. Tuaning irika dumun makeh wonten Bendega. Nah dalam Kesari puniki, dalam Kesari Warma Dewa puniki, ya diastun bukti sejarahnya nenten jangkep. Medasar untuk prasasti Blanjong kemanten nggih, wonten taler prasasti sanelianan utawi catatan sejarah sanelianan taler. Nah ide kabawa serauh ring Bali untuk pinunas para pandita utawi para brahmana ring Bali sanes sungsut daweg nika tur jerih kenten. Antuk ke Prabon niki wonten raja raksasa ke bawah sering bapak niki mawaste Maya dan Awal.
Maya Danawa puniki raja ring manut babad Maya Danawa lan babad usana Bali Pulina taler ide madegna teh ring Balingkang. Balingkang puniki wewengkon ring kaldera batur wastane. Mungkin yen idadane rauh ring batur sampunang lali simpang ring Museum Geopark Museum Geopark nika museum sangat pinih nika keren nika museum nika. Yang idadane nanen ngeranjing berika wenten virtual napi wastane wenten virtual tour trika amun kenten fasilitasnya ini becik pisan wenten talar genah mesandekan dirika sanetis pisan. Nah genah kedatuan ide Maya Danawa meniki ring batur ring wewengkon sane ketarke mawasta Wingkang Ranu. Wingkang Ranu puniki wenten 13 pradesa. Yen enten iwang titiang yen iwang titiang komen manten ring sor puniki. Pradesa kuno nika ring Wingkang Ranu puniki utawi pesisi Danu Batur nika ke bawah Wingkang Ranu. Pun kenten kesuwen-suwen Wingkang Ranu puniki magentos dados bintang Danu kenten. Apa hubungannya bintang aja Wingkang. Kesudiatan ini ke Wingkang Ranu. Wingkang Ranu nika matos panepi utawi pesisi Danu kenten. Nah niki manut prasasti buahan wenten taler prasasti Trunyan wenten taler prasasti Sembiran. Nika nenten jauh siki manten prasasti punika wenten mekudang-kudang lembar nggih. Nika mawainan kawastanin prasasti Trunyan A, prasasti Trunyan B kenten. Ya sejangkepnya nih raris rauh ring Museum Gedong Arcer ring Pejeng ring Gianyar. Ada siriko mataken ring museum punika dan jerami-rami pisan. Yang idadane rauh ring museum punika wenten perpustakaan ring lantai 2. Terus manten ngeranjing irike pegawai-pegawainya ramah-ramah pisan. Nggih. Banget ramah nggih. Niki sampun kaangkit prasasti-prasasti punika makehan mawit ring kaldera batur wastane kaldera batur. Nah indek sejarah Bali puniki taler wenten catatan pelampah. Nah catatan pelampah niki bahasa Indonesiana catatan perjalanan. Iraga ring Bali nenten biasa nyatet yening luas kija-kija nika ten biasa nyatet kenten. Kewanten semeton ring Cina niki ring saking zaman lawas sampun biasa nih nyatet. Kija aja mejalan misalnya medagang ke Bali, ke Jawi, tapi ke Sumatera, nih ke sami catet sami. Ini ke kengken goban anak edrike pengkenten soroh woh-wohane soroh jejukutane pun api soroh ajeng-ajengane pun api. Nika sami mencatet nika ampun biasa ipun nyatet. Niki wenten silih sinunggil catatan pelampah saking pedagang Tiongkok niki. Nah niki ampura ya semeton basa Bali Wiki makin nak tendados nyambat Cina makin kagantos untuk Tiongkok kenten utawi Tionghoa kenten. Niki catatan puniki mawit ring satawarsa utawi abad kaping 5 Masehi. Nah, nika ring warsa 400. Ya, sering warsa Samas Masehi nggih semeton. 3 warsa sedurung zaman Udayana niki sampun wenten catatan panegara Cina. Ampura panegara Tionghoa enen nggih. Nika sampun wenten anak Tiongkok kocap simpang ring pesisi Bali. Nah niki katarke ring pesisi Blanjong nggih. Tur nyatet wastan pulone niki. Nah wastan pulo Bali pun niki kecatet ring catatan pelapan nika dados poli enten. Nah indek palelintihan dalam kesari pun niki nggih semeton basa Bali Wiki niki kasub keuningin dados terah utawi lelintihan Warmadewa. Alit-alite bajang-bajange bajang truna pun niki anak SMP, SMA minab nenten uning Warmadewa nika nak wastan terah utawi wastan dinasti. Minab idadane mangken uning Warmadewa nika wastan universitas nggih. Niki Warmadewa niki mawit saking lelintihan utawi trah dalam kesari Warmadewa. Duane ngasapunika kawitan ide dalam kesari
niki ketarke megenah ring Kalingga utawi Jawi Tengah. Ring abad keempat nika, ring satawarsa kaping 5 Masehi nika wonten kerajaan ring Jawi Tengah mepesengan Kalingga. Nah Kalingga punika elet pisan mesemeton saking raja-raja Indochina kawastanan. Okay. Indochina puniki gabungan utawi campuan niki. Yening kawimbo niki wonten campuan saking budaya Tionghoa pun kenten budaya India metemu ring Asia Tenggara dados budaya Indochina kawastanin. Indochina puniki ngelimbak ring Thailand wenten, ring Kamboja taler, ring Vietnam, nyantos ring Jawi, ring Sumatera, pun kenten melabuh taler ring Bali. Nika mawinan anak Indonesia niki poremne patuh-patuh sareng anak Kamboja atau Vietnam. Mina sameton sanes sampun melajain sejarah kocap leluhur aga pidana uling di Yunan kan. Yunan nika panegara ring Tiongkok nggih. Nika patut saking wenten taler leluhur aga mawit saking Kalingga. Kalingga puniki wenten ring India Timur. Dados rawuh ring Jawi, dados Kalingga ring Jawi. Patah pesengan kerajaan nggih. Nah budaya Indochina puniki mendasar untuk buku saneka tulis oleh Philippe Goslier saking Eropa niki. Niki pun akan cikal bakal paham siwa Buddha sane makin kauningan sareng sami ring utamanya ring Bali. Ring India utawi ring Tiongkok utawi ring Thailand iketan wenten tatua siwa Buddha sekadi ring Jawi lan ring Bali. Nah tatua siwa Buddha puniki wantah akulturasi sujatine nggih. Akulturasi saking kebudayaan Buddha sane mawit ring Yunan atau ring penegara Tiongkok lan kebudayaan Siwa sane mawit saking Kalingga India enten. Nika mawinan iraga ring Bali nenten patut pisan sampunang pisan niki lali ring kawitan kawitan Siwa Buddha niki sujatine ring Tiongkok lan ring India enten. Mungkin akeh semeton ring Facebook utawi ring sosmed puniki mau sang ya dojo ke India-Indiaan gitu kang warago nak Bali. Niki tan presida kepala sang budaya India sareng budaya Tiongkok niki lebur sareng sami dados budaya Bali. Nenten je niki budaya India sanika margi yang mangkin nenten taler budaya Bali asli kenten. Nah sami niki mencampur. Duana niki mencampur sampun becik dados niki enten. Yang sami-sami patah gumanti nenten becik dados nek enten. Yang sami melianan warnane kaja selam, kelot bara, kangin putih, kauh kuning dan sami mencampur niki janten becik dados ne luwih dados nek enten. Nah nika sampun iraga dados krama Bali sampun terbiasa puniki sampun lumrah wenten akulturasi saking dumun. Mungkin yening wenten semetone pada malianan puniki sampunang nika dadosanga pajogjagan kenten. Sampunang nika merebat duaning wenten perbedaan kenten. Nika ten patut nika dados anak Bali. Nah anak Bali nika nak cinta damai kenten nggih. Nah pun kenten niki ya kebudayaan Indochina nika silih sinunggil buktinya nika kawentanan Angkor Wat. Angkor Wat puniki pura Hindu sane pinih ageng ring jagate. Pura Hindu sane pinih ageng nika ten wenten ring Bali, ten wenten ring India, wenten ring Kamboja nika kan Angkor Wat. Nah pun kenten manut cerita satuan anak lingsir niki nggih. Tur taler kajejerang taler oleh bukti-bukti sejarah lan sesuratan prasasti taler. Niki kedatuan Singamandawa puniki. Nah, Singamandawa puniki wastan kedatuan ida dalam Kesari Warmadewa niki. Nah Kesari puniki pesengan Kesari puniki sinonim dadasne. Nika lian raosne singa kenten. Kesari singa nika patah. Nika sinonim nika. Nah Singamandawa puniki ngelima saking batur nyantos besake. Saking batur nyantos ring Bedaulu. Kenten saking batur rauh kelon ring Bedaulu, saking batur rauh kangin nyantos besake. Nika mawinan kerajaan Bali sana pinih mula
Ya, nika madasar untuk pertanian utawi agraris. Niki pinaka bukti malesiki hidadana sareng sami ring basa Bali Wiki. Kebudayaan Bali punika dasarnya nih kebudayaan agraris. Nenten kebudayaan industri. Wit budaya Bali puniki, budaya Trihita Karana puniki, witnya nih saking budaya agrikultur. Nika mawinan pusat-pusat kerajaan Dumun, kerajaan Singamandawa, punten kerajaan-kerajaan sanetiosan ring Bali, ring zaman-zaman sane matiosan taler, nika pusatnya nih, ibu kotanya nih, pasti ke Pak ring Danu, Pak ring Tukad, kinten. Nika bukti kebudayaan Bali puniki, wantah kebudayaan agraris. Nggih, pun kinten niki duk keprabon ide dalam Kesari Warmadewa ring satawarsa kaping dasa nggih. Rauh ide Resi Markandeya saking India. Nah, ide Resi Markandeya puniki niki wenten perdebatan niki ide dane. Wenten sane maosang ide Resi Markandeya saking India puniki tios saking ide Resi Markandeya sane lunga ring Bali. Kewanten taler wenten anak sane maosang ahli niki sane maosang Resi Markandeya ring India nika patah sareng Resi Markandeya sane lunga ring Bali tur mulang dasar kebudayaan Bali. Pinaka Pancadatu ring Toh Langkir taler wenten taler kebudayaan Trihita Karana tur kebudayaan Subak sane mawit ring Desa Taru mungkin. Nah, Resi Markandeya punika napi mawinan ide lunga ring Besakeh duaning ring Besakeh punika ibu kota kerajaan Singamandawa daweg nika. Ya diasteun wenten taler prasasti sane maosang ibu kota kerajaan Bali daweg nika wenten ring Tegah Kauripan utawi ring Puncak Penulisan. Nah, niki wenten kontradiksi niki. Nika mawinan akeh semetone saneanarke Resi Markandeya puniki sajan sing lunga ke Bali de duga setu enten. Duaning nenten wenten bukti-bukti sane magehang indik puniki. Sakewanten manut saking sisi sejarah niki nggih semeton sareng sami Resi Markandeya nika wenten mungkin pura ida wenten rika ring Desa Taru kasungsung irika oleh para wargine. Niki wenten teori niki. Teori niki mawasta dual capital. Niki bahasa Inggrisnya dual capital. Dual capital niki yening kasalin bahasa ring bahasa Bali nika ibu kota ganda ring bahasa Indonesia nggih. Ibu kota ganda. Wenten ibu kota sane kebawas Kadatuan. Kadatuan iku ibu kota pemerintahan nggih dadane. Wenten mawasta Hyang. Kenten utawi Hulu. Ibu kota Kadatuan niki, ibu kota Kadatuan niki pasti ke Maduwe Ulu. Nika dual capital, sistem dual capital wastane. Umpamine mungkin ibu kota kerajaan Bali niki wenten ring Bedulu, Lua Gajah nyantos ring zaman Majapahit niki kasub pisan Lua Gajah niki utawi Gua Gajah niki nyantos ring Jawi. Nika mawinan Gajah Mada ritat kalau ide nguncarang sumpah palapa niki wenten ke bawah sirke Lua Gajah. Lua Gajah niki kerajaan Bedahulu enten. Nah, kerajaan Bedahulu puniki pusatnya ring Lua Gajah. Lenan ring punika wenten taler ibu kota Hulu utawi Hyang. Ibu kota Hulu kerajaan Bali daweg nika wenten ring Batur, Tegah Kauripan kawastanin. Niki manut bukti-bukti sejarah. Kenten taler ring Besakeh wenten taler pradesa di Kedumun daweg keprabon ide dalam selonding utawi dalam Kesari Warmadewa. Nika pinaka Hyang kenten. Hyang utawi ibu kota Hulu. Dawa keprabon ide dalam Watu Renggong taler ibu kota Bali puniki kaging siring gel-gel. Niki ibu kota Kedatuan kawastanin. Wenten taler ibu kota Hulu utawi Hyang ide nika hulune ring Toh Langkir ring Besakeh. Niki wenten sistem dual capital dumun. Nah, kaonnya ne mungkin ring Bali nenten wenten nika sistem dual capital sekad dumun. Yang Bali mungkin jagi ngajegang Trihita Karana, nggih. Sepatutnya ne wenten sistem dual capital. Dual capital puniki
nyihnayang parahyangan pawongan miwah palemahan. Parahyangan puniki wenten ring ibu kota Hulu. Wenten ibu kota Hulu niki ngenenin indik parahyangan, wenten pertanian rike, wenten perkebunan rike, sumber-sumber pangan rike, megenah sumber air enten. Niki ring ibu kota Hulu tawi yang ring ibu kota kedatuan puniki wenten sistem pemerintahan, pusat politik, pusat kebudayaan, niki kota niki enten. Sekadi kerajaan Mengui Dumun niki angin titiang contoh Gusti Agung Putu niki duk satu warsa kaping pelekutus niki abad ke-18 ide ngarsayang kerajaan Mengui wenten ibu kota Hulu tawi Hiang niki magenah ring puncak Mangu nggih ibu kota kedatuan ide magenah ring Mengui. Niki dual capital niki setata wenten niki pengajawantahan tri tekarana. Nah yang mungkin Bali jagi meled jagi ngajegang tri tekarana ring Bali becik pisan yang Bali pun niki medue dual capital tawi dua jenis ibu kota kenten. Ibu kota ring Hiang pun niki fungsinya inggih punika ngelestariang sarwa tetanduran. Sandang pangan, pusat sayur-sayuran, pusat air bersih dari ika sampun wenten ring ibu kota Hulu. Ibu kota hilir pun niki ngontrol pemerintahan. Nika pengajawantahan trihita karana saneka mergiang oleh leluhur-leluhur iraga sareng sami dumun ring zaman Singa Mandawa. Sampun suwe titiang niki podcast niki ide dana sareng sami semeton basa Bali Wiki. Iring lanturang ring galah sanesyosan nggih elingang subscribe ring podcast Basa Bali Wiki puniki wenten satu Bali bebawasan ini kebudayaan Bali lan sastra Bali sira uning wenten kawigunanyane titiang gusarya sareng kerabat kerja puniki nglungsur pamit metemu malih ring podcast sane selanturnyane Om Santi Om Santi Om.